Pagi pagkawinin, dumain ko pagkawin yan may kadaranan ta kaatenan wete. Tanda nen, pagi rambuak dulu lelahin, ubus, dua rendahin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bayah haja kam suiswihan ko dadali yan si tenged me bakas talengan we ko ansini ilay. So bahong ko romantek ka masih pekoy ko pekeng-pekeng. So ambisan ko pekeng-pekeng baya ko ted mag-share si kaam si labian video inin si me bakas inatenan we ko kawinan sini tabatik kite. So happy kite pege na wajib mapa-atenin bang kite tabatik. So ilhatinin lahat maluso. So taimbait ko ansini happy sisi kanta supaya hadja tapapi samian si pagkawinan de. Ini kekatekahan ko malaihin ini ang buang ban problema ko. Do bisan problema pa ko masirop ni alay ko kasinasinahan. Problema ini si medende sumagwa anen kaseseba ninin me kalelahan. Bagi pagkawinin dumain ko pagkawin yan me kadaranan ta kaatenan wete. Tanda nen pagi rambuak dulu lelahin, ubus dua rendahin. Painde sa ining ko basa mausuhin. So bang ako na inday ko pag pentega me talabe yo ete me pakarajaanin yene diretso kay kinawinan si dambua elew si dambua tampat duwe magtawos kinawinan nun. So miyaan bang baya ka mayman ne bang ini maghapen malaihin si me magluwainin ataw kan kinawin nagsumbayainin da kamusa duk serum bigite si me kapung tinehante supaya tahati we ere me hapen dalem lahat basila nene pa hindi mausuko ito yan. Damigyanan hinang kami hinto si pagkawinan inin pe pinatingko kami we delai. Dilew sebang sa ingge bantu pagkawinin so dambuan man decision me kaguruhan yene sawe kay makaaten malaihin painde pinasahan khutba ni kami tedde ubos bang magtayma alay na pinagsadisadi pinadeheluro ng buhay nus meke pinaganti ng buhay. So yin ang buwan mantenang kami hin ubos meke magdua luksata pag tetero na sin video nen ang binuo nila lahin pisi ng buwa bilik pag turo ng buwa lumaro kemon pinapisi ng buwa bilik ng buwa ene nilahin ubos pinasala ius may pinapini sa balik si ng buwa ene sila kipakbilik para si andane si kaduehin. So peman bito si video inin pang sengge me kahala nene pagkawin. Baya hadja ko magwa bisa ko at si may kasubulan na magmikil-mikil ka ang nagyara kala ko kami kalabihan yung sanduehin mag-double-double pa ito.
Magsukol si me mamayamin, damikyanen si me kalelahan, magsanao ni hadya kaam. Damikyanen me ka me karendehan ini sab na depende nin si kaam bang tag-SB mas labi happy bang get tag-SB na depende rin sa si kaam. Pos bilay magsugol si pumayang BCL lawinin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gayep tinututan, gayep ku baya magtaladayang, suga ganehep niyatahinang, yunek yaw si seti tangan, pang niyat diyale matekun, asal pataman ka ulas akun, suga si kue itu iye pinene nu dayang weku sina ini buhal ben lasa